Lengakusho siyabonga kakhulu ukuthi ngini lana si highlight le mdlalo. Nisikhiphele le mdlalo. Ungamangala ukuthi how you guys are very powerful. You are so strong. Ukuthi nihamba tonke tingoni lapho labantu bathola le information khona. Without you guys, we are nowhere. Without you guys, kude la singaphumelela khona. You've pushed the brand ya Mandla Mahewu la ikhona khona namuhla because of you guys. Bakhona abaphathi bema team nabo, lendawo ucela nabo ukuthi ngibamukele njengoba Ashido program director wethu la phakathi. So sonke sidlala inzima lenkulu la. Singimandla Mahewu ngicabanga ukuthi nasemnyaka we-13 senda lo mshado. Bekunemachawe ke cala bomkhatshwa. Bebefike bathi hey abayifuna i-divorce. Benangithi hayi lo mfata akasahambi kahle ngithi divorce athi thina sicela aphinde remarriage. Awu ngakhanda athi sivele sesibambekile kuze kube nginamuhla. Solo siya sponsorisha. And I'm happy njengoba program director so ushito nokuthi solo sam keeper 70,000 ku sponsorisha wayenda le breakdown according to lama team. Lenginakugcizelela ke bekunene. Njalo ngishito ukuthi you guys are very good on even on advertising us. On just pushing all the brand to le makaya, all the corners la khona la kangwane. Nyana ukhuluma ngamandla Mahewu. Mandla Mahewu. Lo mnye kutawumangala ubona ngigcoke iskipa sawisa. Iwisa nayo, it's another brand ya Mandla Mahewu. So but ke la kakhulu ngiyindle nayifaka le brand le Mandla Mahewu. La stolo nje ayihlali. Ngilo ufike afune Mandla Mahewu. Angathi ncinye ndawo khana sengiyakholwa mosidla sona sonke le Mandla Mahewu. But anginibona ake nithi maku nginibone nje. Sathi lokusekuceleni kwakho sothi maku. Ngiyacela mani sengilobona sive ukuthi niwo. Hey. Lana i-energy bantu abakethu. So that's why I decided ukuthi no. Singimandla Mahewu. Ake sende i-energy for badlali. Naku nje source of energy and strength. Nganingabuka kahle la nalomuntu wethu la. Avela khombela amandla athi hayi ngi-strong kuloko. So ngiyajabula ukunibona athi hayi cha niwadayele vele niyawadla. Hayi ukuthi maku ukuthi ngibukela ubuso uthi utawuthini. Cha ngiyabona athi kwehla kahle konke. Kodwa mphathi lokusodako akwakufaka efrijini kube bekuthi angase ngicabanga sekuphelile le container. Siyabonga kakhulu. Anyway kuloko in order for us ukuthi sibe successful ngawuthanda ukulanza kancane njengoba ngisho ukuthi 2010 sacala ku sponsorisha iHoho Football Association ama juniors na A na B division. Bantu abakethu kulukhuni kufika la sikhona khona. But awufika abantu abasha namuhla bachamuke nebrand yabo bazame ukukopa ukuthi hayi naku lokucishe kufane nako. Bacala bathatha lama sales. With your support again. Nginenda ufena ukuthi hawu akusiko lokho. Thine dahamba ugooglisha labane amapheni batawubhala. Sine certificate. Lesina 3 wabo FFFC. Lokuyi healthy and credential certificate. So the certificate lezo sekugaranta ukuthi ukhona lokuthi kuthiwe cha uclean. Uinspectiwe, wacheckwa, sitoko sakho singalunga athi siyodliwa abantu. Angadi ke noma labanye banako noma bede. Sengisho ukuthi ke ngendlela ukuclean ngako la Mahewu lokho kucheckiwe kuyatiwa. Phindze ke nale quality uyeva yena uthi buso. Nyalo sekuthule noma bese uphethwe indlala uthi hawu sekungcono. Ngihanda abanye ngisethi hawu sibona ngaye wasihlasa kangaka usicalisa ledi kwendekani. Sekungcono sebathe maku mphathi sekuthulele sengeke basakusola kakhulu. Sibuye lapho bese sesisponsor. Njengoba ngisho ukuthi kuze siqhubekele ukuthi sisponsorisha. Sisitwa ngene. Ngase customer sales akhona. Ngesikhathi nathi sikhona nathi uyafika ngincocotha lapho mphathi athi
sithi oh nansi siyagwabula sithi la bodweni oh hayi no kukhonyana ungahlupheki siyachubeka kanti kube senathi efika sithi ngqongqotha ukuthi hey kulomnyaka senanjani kulomnyaka lodaka ufike ngithi ngiyagwabula ngikhanze ngoshona eish hey yathi kunenkinga man hey angathi divorce njani uyabo so kusho kona athi business iyachubeka iyembili with your support sicela niqhubeke nisibambise niqhubeke nisimakethele nisifakele njengalokho ngisho ukuthi imedia it's very very powerful you can take it light longadi that my media houses yeni each and every media house is very important because nangabe lona akafiki lelikona lelinye lomunye utawufika nomunye ngaba ngekho ku YouTube lomunye ukhona ka STBC ukhona emsakatweni ukhona ephepheni njengoba nisho ashito nje sithi ningi-9 I'm really impressed I'm happy because I know that each and every advert now ubhale ngamandla Mahewu kutawufika to each and every Swazi lekhona eSwatini ngicela sikushayele itandla kulokho so ngiyo ethi inkosi yami ngumthunzi wakamthethwa ngime phambi kwenu namuhla on behalf of sponsor sa Premier Mandla Mahewu siyanibonga kakhulu siyacela ukuthi niqhubeke ni promote le brand niqhubeke nishute njengoba sashito ke eni ngithukile la ngithi kwalomnye umnyaka lokwake kwenteka la bekuka A dangisita mphathi ngoba phela sengibuka ukuthi ngifaka naku kwesigcoko lokuhle kungabonakali ngakhanze emateam ashiyana kanje alandzelana kanjena of which I'm really impressed ngibona ukuthi cha eMandla afakiwe kulama juniors ngiyabona la ne real tech ne dark city ngithi mina hey is it verified lokuthi abantu bangabamana 63 points kanye but it's verified kude umkhonyo vlokhona okusho ukuthi ngemgcibelo it's a closing yabo sesiyobona athi ngibada tawuphamisa lenzebe how nice it is ngoba kumnanzi phela uthi uhleli la ubungadi ukuthi left uphetheni ngala ku right uphetheni nyalo boyithula abantu bakompetithela position 1 hey ngicabanga ukuthi sitabe sigcwele le stadium hambani nibite bonke labanye again nale media house nayingaphelela kanjena bengingajabula ukuthi sikhole ukuthi nayo ito witnessa la ngoba abantu abakethu ngeke ama team abambane nakabambana kusho ukuthi phela kuyasentshetwa bo coach bayasebenza bo team manager bayasebenza team owners bayasebenza lokho siyakujabulela kakhulu kusifaka umdlandla nami ngidawuya ngibisele ekhaya ngithi hey ngikubona embabane ngilokwa lokwasenda kulomnye umnyaka la kuthiwa nakubeka inani kojamphathi le Junior ne protocol I was really impressed I was in the moon bantu abakethu into leyangicabula lokuthi nalapha nensive bese enjoya sijathiswa ukuthi hey Mandla Mahewu ubalethele ini more than anything else kunenge wasoba sikhala bathi hey solo siyadlala nkosi yami somisa umlomo kude ne sponsor nasihubuka lokuthi nje siyalithanda leli bhola ngingene kancane kiko libhola abantu abakethu that's the key to go that's the way to go labantu fanele yakhola lokubagcina libagcoce babuyela mina ke Sherman bengivamise ukuthi ngithathe labanye bafana lengakithi ngihambe ngibakhulumele kubosimunye bafake badlale ebusuku nayisikhathi sibuya nabo bebavamise ukuthi nabangakayi le khona libhara labalibitayo ngalangakithi kuthiwa kagayi yashisa nangithi ngiyabuya ngithi mina hey manje ubheka phi manje umva athi hey hayi nongitsiniwe ngiyolala nandi ngifuna kuyolala ngiyageza nje ngiyalala official lo mfana ibani sesimsave lethi ayinathetswala simsave lethi acabanga ama drugs acabanga bonisango nako konke asilakheni lelive kube ngisi esifucako ngiyibonga nje iFootball Association uthatha initiative ukuthi bayazama nabo ukuphusha hambe bacela ama sponsors ukuthi buyani guys nisibambise because nangabe lesive sikhona sila sesiba nesive lesiphilile nesive lesi healthy kubhlungu bantu bakethu ukuthi uyahamba ebusuku ngoba lo mfana nangabe atawungena ama drugs nako konke
Ama-drugs wawacala asafuneka toti. So tawubuka manje indlela ekwathola athi eyi ngenta njani. So khanza some ekoneni lapha ebusuku. Nawu uthi uyachamuka. Uthi sidlani. So khipha umuka, ukhipha alvolovolo, ukhipha konke. Sengisho kona athi nanawe kuyakusita ungumuntu ukuthi at least ngisponsorishile sonyalo kutowendeka yini. Seng-protected because sengeke ngisathwala abantu labala stradini. Sengisho kona abantu abakethe ukuthi ibhola imqoka kakhulu nani media nidlala lichaza leli kunetulu kwemandla kuloko. Ngiyo sinibonga kakhulu.